Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam jama kulu matara wa matga me ara wal nya fo sina reno Omar Haruna Zarma Tech TV. Inshallah yingo kun fi dara dani gan dala kuni kayin tabare zara wal Facebook ora matkanti nigiteka Facebook page create din wana Facebook inshallah. Facebook page harno kan wan na gungumo inshallah kama cin ku gande ne im tabara sa matkanti na rang te kan feri wani bandi kan bayani matkanti na rang te ku do ana inshallah kama cin ku kan da im fulwara. Okay, mashallah matkanci na kuni tabara sa matkanci na rang te ka Facebook page create ara wan Facebook ora arsintana kan te so im furi wana Facebook ora indaren charban matkanci na rang do ya cin so im hin sura alam feri atkan carana ogdin one Facebook oda ferin se yachine matno nigite ne kaneo ben ne nigdin wana fota kangon one Facebook obon ne kaneo ngene neo nigdi fot kain fogo ne kangon tom bizi hinzadi ne kado mana ne yachin dinna ne yachin aga feri kandin se yachin da feri kandin se yachin nim gunne wana kai gidan se page ngene ne neo nigdi gidan se page to numa ka numa na boyachin zan to kana na boyachin din gon page kan create igin cham non page kan gon wana se lero bon so yachin num kan na kai gidan se nigdi please o goneo ngene na kai gidan se create so ne kanodin nignan create zan to kana create yachin so akan se yachin se create you page. A page it is a space when people can public contact with your business, personal, brand, and organization. So maternity is akan se mohara yachin da kan se mohara yachin so num kanim chande ne ona kan go dig dan se get start num kanama na ne yachin zanin na ne yachin so akan din ne da kan din ne so num kaneo na ka dan se page name num dan wana page one mayo kan ba so yim kaneo iwan page mayo ngine woni o kango gnin ti one page mayo so num kanim na next da nim na next ya chine za kan ni sen next ya chin so nig dag chabin sen neo agene nim suban category haya kan wana page nig goida ngene neo agene ni sen research categories so nim suban one category kan chine go kan nig ten one page bon nim suban on kan dumno so im some business center so isba bidam ku gumse so you can next coin so ne nigdi ne ag chabin sa agnen se create ne ganda agnen se create numna ne create so im hisuru yes ina zuwa okay mashallah matkanci na rangida kan daren sai a cikin cikin se finish set up your page successfully you are creating the boutique now add more detail to help people contact with you so neo kulu neo din gonde email kan nigida ka bon neo so neo nigidi neo igene din gonde website nemo din gonde email nen won se lero lamba so din sindo de nemo won location nen won address o nen won sit home da hayo yanda ya cin matkancin wogdi so iwo ikulu imana kayimi dak jina après inshallah yigta barase matkancin aran te ko ne ko da kisba bi dam ko gumse so nigin kakane which time mulot kancin no wana nig feri always open so yimna neo so yim kayim yakna neo next antum bogo din na yacine so ag bisandiri za to ag bisandiri yacine akandiri mo hare yacine matkancin aran wogdi so design page o create na yacine so akandi neo next
next ya cine so aga ne nima dan ni wan whatsapp limora dinga bane ya cine niga da kan ni wan whatsapp o niga kane ka suban ni wan la so ikul après da ikul kandaran se matkan cinaran teknida so im ko escape zan ko escape ya cine next so aga cabin sa ya cine nim kane don matkan cin nigo gidi ya cine so ni wana page o ni create da na ya da inshallah so min sura ramdi so start. Welcome to your new page. You are switched up out of your profile and into your page. Very basic. So in free one page or next done. So already you wanna page or neo. So inshallah you know you can say video mat kantinarang take set kul karang tara inshallah dalla inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa